Mui ke kinhun cham bat roi gospel bacamai kalas dang ban mi perthei hanong stoin Henry Kim pat chem la ai kerteng setia hadu menta. Kati ke kinhun kadon saumut ki samla ke bacem bat roi menta ke jan mit sngi hat majai kati ke kinhun kalas dang ye ke jingtem bat roi gospel ha ke shnong nong spung West Khasi Hills ha ke bagi pai ba ke la lengo ha ba ke la yu sngo ye ke sur jingtem bat ye ke jing roi gospel ke blakta shisha ye ke men sem jongki. Kapor, tei khot subhai pi ba pin yawan agak agak jaka, lane ra pimla ru, hang tu jaka ba pi pisong, pila ban song berban sengap, jadi kisur jeng roi kepengen roi, marungi wan agak agak jaka om nak nogo kadau, lane nak kerteng balang, lane nak kadau jong no ringi wan hang nak tak kerteng utrai jisu kita kalong, bagian lab kerteng jo, bagian roi kecing roi ketukat ne, bagian pun kraw kerteng kejauh te, apa dia subhai pi sin pat barok kat kibaya sengoy kene kisur, pi laban ban sengap lan pi laban wan join yang kita cekaru ngi pidang semua kan nong ngilong ngi sukmen am ta jeng ping di grup no pon stoin di along ko bala pi laban wan join yang kita cekar kan ngi janmen Jauh dah